Mama gwa Gasabo TV, YouTube channel imaze kubaka izina rikomeye mu gutangaza amakuru ya politike n'iby'intambara n'ubundi buzima busanzwe. Uyu munsi wa none tugiye kureba amafaranga bahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba wakunze kino cyegeranyo, uze gusiga udutima muri comment ngo haye ikaze. Iyi channel ya Mama gwa Gasabo bayifunguye mu mwaka wa 2021, bakaba bamaze gushyiraho video 2828, zikaba zarabahesheje abakurikira bangana n'ibihumbi 447. Izo video zikaba zimaze kurebwa inshuro miliyoni 70. Iyi channel ya Mama gwa Gasabo TV ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 92. Iyi channel ya Mama gwa Gasabo TV ukwezi gushize yarebwe inshuro miliyoni 11 n'ibihumbi 644. Wise wibaze uti se izi views kari nyinshi cyane mu Rwanda kari bake bazigira? Mu minsi yashize mwumvishe imigwano yaberaga mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi channel ya Mama gwa Gasabo TV umunyamakuru wayo Mutesi Scovia yarahabaye cyane, niwe wari uri mu b'imbere bari gutangaza inkuru z'ukuntu urugamba ruhagaze. Niyo mpamvu abantu benshi bakurikiranye YouTube channel, tukaba tugiye no kubona amafaranga menshi yahembwe ukwezi gushize. Iyi channel ya Mama gwa Gasabo TV ukwezi gushize yinjije amadolari ibihumbi 46,600. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize barahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 64. Ayo ngayo nayo no YouTube channel yahembwe na YouTube ukwezi gushize. Noneho reka tureba amafaranga no YouTube channel ihembwa na YouTube buri mwaka. Ino YouTube channel ya Mama gwa Gasabo TV umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 558. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize barahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 776. Ni amafaranga menshi cyane. Ayo ngayo nagiye nkubwira akaba ariyo mafaranga Mama gwa Gasabo TV ihembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Akaba ari nako tugenye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kandi subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Kandi nimba wakunze kino cyegeranyo uze gusiga udutima muri comment. Nimba ushaka ko hari umu-YouTubers tuzakubwiraho ubutaha uze kumwandika muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.